Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri. Buiding kita pejumpa ibas acara pepalung ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdengku pesakat kami sukutan keluahanen. Bersodip mo kita asa datong idengan iten di perbadiai kita. Ali bapa nami si permaseh ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia edi, ibas suku tenenda. Amin. Renungan ta si Darian, ibuku renungan wasiat nai, si merjudul, Bukti Iman. Bagai sinidok lapihan simbadia, imo si tersurat, i Matius bindu sibah ayat 27, soh ayat 34. Janana sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-20 si bahkan si mendok. Nai ijamah Yesus mo mata kala idi ningan na idoken. Karena percaya ngoke, saut mo bagai sini kepercayaan dini. Kene ale dengan sada kepercayaan. Perlu ngon dia bukti iman? Tentu. Mula odalot bukti, iman idi gabe angan-angan sambing. Tapi bakune mo cara membuktikan iman. Ulaken mo, kade sini imani. Deket imani mo, kade sini ulaken. Isidi mo iman gabe geluh, janah memereken bukti. Hasilna oda kena langsung terida ni tengen, tapi akibatna terasa. Injil Matius jelas memberi contoh dua kala buta roh mendahi Yesus. Kala i pelin memege pengajaran deket karya-karyana. Nai kala i percaya midah Yesus boi pejuahkan. Iman idi mosi merembahkan kala i roh taba Yesus. I pengidokan kala i asa Yesus pejuahkan mata kala i. Yesus oda langsung pebidakkan mata kala i. Tapi perjolo mengkuso janah mengidwalus. Percaya ngo kene aku boi mengulakan sa. Ya lusi kala ingo. Tuhan. Nai, sini iman ini menjadi. Mata si tertutup ndai pe terbuka. Dung kesai, laus mo kala i janah menaksikan Yesus. Kene ale dengan sada kepercayaan. Geluh ta kenah gabe bukti iman. Tikan bue kala mengido bukti i. Kade sini kita imani. Nai isimo kita kenah menerahkan diri inta mendahi Yesus. Kita nggo mengakapkan bakune Kristus menolong deket petupakan karina si perlu banta. Nai nggo pantas na kita oda ne mengido tanda. Tapi si bain mo geluh ta sendiri gabe bukti iman. Kene ale dengan sada kepercayaan. Oda moru mendebasani Tuhan si kita jalo ibagasan Kristusi. Enggo sempantas nang geluta gabe bukti iman ta. Mersodip mo kita. Wale Tuhan, pake deket pergeguhi mo geluh nami menjadi kesaksin mo. Ngget mo kami mengulakan sa. Nai mo nemu geluh namien, gabe bukti karyamu. Amin. Bagi mo renungan tasi Darian. Ulang lupa ki subscribe, like, jangan ki bagikan, beaka dengan tasi dewan kena. Merkiteken i. Kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil. Reba YKB. Tuhan Yesus permendebasai mo. Si masuk-masuk kita karinana. Juan jua mau banta. Shalom.